yata kumagit kum proyek Pwuhng kak KPSM mana government me yang pajang Thailand kalari me sang rambut melel hingga culon dia su pada yang ay delegation in Wednesday mel Legislature watch KPSM mana kap kesampal menit me culon ko buat cuaca mal proyek Pwuhng kak pajuan tam melau me pajuan sansal me mana kap menit yang ya men som katong nan win Pohnpei basketball o pukakan akin patpatuloy na way o puka kesempal kay na yang pagi yang menin men Pohnpei kan magin sila ki win America transit yang apa pali rail kosong rail tinan win away mo na rail ban tulun lang wasakan mer kat layet patpatulay mana kap minute yay cungalat yay Andret Panuelo o lang mabil patsubewa yay lepen pain sangko sa pain nan wain kuchi mayroon si speaker honorable members imang challenge kasamo ki ew labalan labulog Kailangan floor leader Pwuhng Pohnpei Bachansal kailangan ng kupromi Mr. Panuelo Pwuhng kakyang Pahrek Legislature and we kupur and ranut. Me at a point of privilege. National I will ban bonus of floor leader. Speaker nuwa unan pajuan ngata kamaguto peki Legislature watch and Kadkadaur o supplement kita channel and ran kayu. Kariyaman. Chancel Mayor Kamagit Trial Supplement kita channel and ran kayu karos mautung kamagito masani Uwa masani show kamagit paita miya masani pen channel Kamagit beretung ite masan be. Kariyaman. Maso try ban pona sa kamagit channel rutung ti o supplement kita channel karos mautung kamagito masani Uwa masani show kamagit paita rok try rutung ti o supplement kita channel and ran kayu and we kupur kasan ti kay sakriyawat. Kami floor leader. Ejuan sekarang wang sepal naim si speaker. Iman beliau sekarang mod kesampal watch o kamagit yata kamagit challenge kak suspend order of business o ketiap kali nampai isu o nampai walunan semacam kalender. Kariyaman. Chancel kamagit mayor o miya utupan kamagit oktail kat po nampai isu o walu ansyon submit kamamatan ko senate kan o resolution kan. Resolution kan o kamutang ko senate kan koros submitted there ay panpilyo po na siya floor leader. Speaker nuwa o sangon mo sa iblew sa karang mo kasampal watch o peki challenge suspend order of business katiyang ban order of the day ni standing committee report. Kariyaman. Asan siya lumaw kamagito challenge katiyang ang isa ko may panangan order of the day ay standing committee report. Pagi kami utupan kamagito kay Kadkadaur po ng basic kayo o iban po na sa Chief Clerk. Standing committee report number mapil may sa kuno lain di sa silu mapit EPA board members lack of quorum sang Salmi Committee on Environment and Climate Relations. Kailangan Chief Clerk sansal ma-report word pan report long sang Committee on Environment o Climate Relations karita pan po na sa Chairman Senator Carl. Kailangan may speaker. Ngunit ban patreon na itungol pukuan pa ba sa bulmo Committee Environment o Climate Relation. Ang kagpadyan sa bulmo sa karan kapeng kay Pwuhng may patreon din lang. Itungol wala pa ang kuburo mo 1 to 5 speaker, floor leader, honorable member kan chorus. Ibilmen tungalan diyan sa umawat o uya itungol kapeng ang mga nakapme. Chancel patyan kita may sang rawat. Pwuhng lapalan sawas may bil patikiyang Israel kan magkapese kamungutan wag daklan pasan and kosan din FSM mausus pa uya ro puita I kapeng ki sawas kasambal mga government net so wasa ki committee nan anso mesepacho nan winaway itungalen ki anso mawat speaker on standing committee report imen wow karakarak pwede kitailan Kadkadaur po o sabol report number
Resak silu, pagkakariyaman. Kariyaman. Chan salama kamagit memye. Wegi mye ben kamagito ay pan pone se koros me ujung kamagito masani ei. Pwuhng masani so kamagit paitar o tay kat nan masani pe pan play pone se Senator Carl. Kailangan may speaker, muna ibang patuloy ng report, ayon ka kaysa pali sa karanwaw, o melel bil kapanggi tatawag mo me, Israel kan mababali palian EPA, pa ako Wayne Pohnpei, may makita kayo lagikan. Report what pakasan doon, floor, memiye, nan special session riyay sa kisun tiya epit inoon po ko pwegi iran kap sang ni duwan kap coordinating kalap quorum ang sa meeting elayang Israel kan magin in sawas pwede ananapan kamanin permit tataw bugat kin pantala eri asan Honorable Senator floor motion kasambal yumet pwede epit inoon po ko sansal Israel port member kan melel port din EPA uko kasambal marap rapa Pohnpei nintuan araikin nanti yang apali tatawagin permit na nasukan me kusinat kun kamanata wasakan me oror wasakan me tatawag puel kin miya ari nanti yang tatawag miya wasakap kay me kamanamanta egis warela kawid me miya warela puel port so de tungalen ke quorum niaso kan meron kosantiran meeting niaso kami di pada yang nantatawag silukawan look pada lang irai board member kan nan silukawan look what kosantin meeting mabahan wiyawi kosantiang nisulay sa ran me meeting ainsal me MN board member me wiya vice chairman pada tasang Pohnpei memi number 3 sudah parodong karong wo o sudah pakai med me ayay kapuno to resudo ka quorum arabil sudah ka padotong karong kasambuan legislator kinapali kisangan irame to admet kami lelayang kami time quorum buya iran kapunat o kagati biluya kapalang tatawag ni EPA nan kasantin tatawag magin miya nintuan kami tiyakin apali isang tatawag what manaman kasampal legislator what sabulman ki manaman yu me mumut kasampal what cho malang kubung sabulman kita chungalan ki manamanin kita tepat wanta sabina kami ti kaci makoneng sabinan te pegiak eri kami ti cara pegiak pilih bagatar puran kak patro o patyang karyawan karong-rong dan karyawan karong-rong mawiyawir chairman in port patang kami ti sainsal me nan karong-rong tenan look tapi yang mepato yang Israel port kan elalang executive director on into memia ibu kon executive director and kan kaleleki Israel port member kan nan karong mawiyawi kawait memia sang chairman in port Dr. Simon patuan me wewe benamerat tungalan ki we are chairperson, the chairwoman. I may ban William to Records. Every irawat committee bill couple ki we pilka kuya men song open me and port with. Nintuan floor motion me mia o kawid me mia sang
Dr. Simon, the Chairwoman Simon. Kasaleta me ye mo pungsang mas ko to muna patolong I kapal me bilkin mi APA met aray sa dukin kalap quorum mintuan na kadete yang committee sang anso me uyala chairperson irawad renanji yang apali o wala mo in mi bak sa quorum nintuan na patuan nanasukan me administration the executive director can occur for the meeting nintuan na kataman main meeting eu teriau meresur korum nan kadete me bilmiye kasaleta me pakeu meeting on Zoom the on internet Israel kamanala permit you pugi anan karwaru renanjian renka kamanala permit wo pugi anan karwaru memi sansal nan tatakan koros me sangan Fort Worth kin paki way paganin Pohnpei kawait pen sangan tatak pukat ebil tuade tupson tatak makin kawait sabul matay wiya kuburo rule so to wasan na naray tungal rule mamayteng sangan meeting wat and kakuyawi ton Zoom sansal me legislature wat pilsong kamumayteng kakuyawi sangan meeting wat and kakuyawi ton Zoom nanason COVID so to puita pwegi aray nanjiyang poran kakapayata aray tungal puko aray tola o meeting ton Zoom o apalila aray puko anintuan aray kamelele me Pwuhng kawait memiye renkak kurala o ukitala rai tungal rule puan kak moite ang sangon meeting wo an kakuya bon Zoom ari committee inanen kabengki kawait memiye sang chairperson Simon kasalayang committee me ngongen tatok miye rani rai board member kan ele pakai udariyaw meresur quorum o pwegi irabuka anong kasampal elayang sapay rin tatawa itong legislature o wiyala iran floor motion puan karela may speaker committee nuwa o karakarak icharki tamamiye o pwegi nuwa mamut kasampal wadan kak sabol man kita report wad nintuan na enchingtar o KAPWARESOU alap na sansal. Imen pagi ay tungal vice chairman o committee member kan wasakan may sudalal ano itungal KAPWARESOU report aran kaksawas o katayala report wat. Aymat may speaker kalangan. Kalangan Senator Carr, Chairman in Environment and Climate Relations. Miyata Masinapan report. Motion and close. Riyaman. Masalah raiban polis kamugut sang Senator net jalan tingti Masinapan report. Koros Pwuhng kamuguto masani yai. Pwuhng masani show. Kamugut paitar. Pwuhng kamugut paitar raiban entertain main motion jalan sabulman kita report. Koros Pwuhng jalan sabulman kita report nambal mopkil may sakwano labani ari sak silu masani yai. Pwuhng masani show. Kamugut paita o jalan sabulman kita report what sang Committee on Environment or Climate Relations Ranwat. Miyata report, Chief Clerk. Committee report number mepkil may sagisula ang silu mepet floor motion relating to conditions of the roads in Pohnpei sang Salmi Committee Public Works, Transportation and Communication. Salamat Chief Clerk, kasansal mo report what pan report long sang Committee in PWTC karateban po na sa Madam Chair Senator Movik. Kalangan Speaker, mona ibanyang patpato ay tungol sa karatan kay paniya wow ang patong tamo komtiyang kiyar ninlang. Ongin komi Speaker, Vice Floor Honorable Senator Kadkadaur Israel kan mayang patong trail ng calorie ranwat. Mona iban taula ng report men pagka trailan pukata o uyalamlam ki standing of the report limap kilimesa kisula penyal regay saksilu. Chancellor mo kamugut jalan katiyan al Masinapan kamutang kusunod limap kilimesa kisu labani ari sak silu. Koros Pwuhng kamuguto masani yai.
Pwuhng Masanisyo, Kamagit Paita, Kadkadaur nan Masanipo. Kamui, Madam Chair, Senator Movic. Kalangan Speaker, Standing Committee Report, limapil may isa kisula binial reyesak silu, tosanta sangir pon floor motion may author yay Senator Joseph. Concern me miya, may solar kataban unon tana alakan po yung kapil tang nanalte ni kailanalo unon takan soto pwant kanola alakan. Ari, ruwas and floor motion what pil ruwas ito Supplemental Committee and Bill Pwuhng TNI o PTA and kak miya wewa panoyo on tatok me opisria watuya on ni onon tana alakan. Ari nan tuba na wat karong ya uyar o TNI admit may rail makan puko ka maintenance absoto maintenance plan ya uran TNI meban ka karopata ay saukan tami ana panonon tanan state government mepit al yang aki infrastructure kan poyaki en kan kak ruwaseta tatok pukatan kak taula o yawita. Ari Administrator and TNI bilpak mangkiyar me arail puko wat absoto arail uyaban tatok wat. Niya isaw PTA bilkasalitar me niya isaw kismiya tatok yaw arail me nain ki team riyaw logan kamakaleal kamakale Colford o tiptaki ki alap and Pohnpei. Are ni aiso kis tatok wat inanan apali mau inong in floor motion wat up episola uyaw tatok wat. Are ketail kamanata level moni yaw me apali onon tana alakan and bitakiti alap in Pohnpei up a moment soto lipo poyagi soto maintenance plan yaw exist nan office yo me ananen kolokol maintenance plan mot po ngak apali kita takwat tame committee o TNI o PTA e ukabanani an korong wat me PTA ban kopretong TNI maintenance plan yo poyaki renkak purakito o katailen kak apali yung rail maya konong o ekak nen funding poyaki renka kan Pwuhng puralang tatok yung uyayaran sa yung maintain alakan o kam ngamakaleta warawarkan poyaki eter o lamal one morning makan oneta tatokan nanal. Ariyainit oralap maing speaker me committee taular o aleti sang nang korong ong ni floor motion me sansal o committee paki sabol mamay lutut ong report wat kalangan Senator Movic ong kawawa me miyayer miyater masin pen report Sansal me miyayer kamagitin tayan rutung masin pe koros mautung kamagito masaniye Pwuhng Masanisyo, kamagit paitar, tayo tung tiyan masanaban report, o iban po na sa kamagit tayo sabulman kita. Karos mautung tayo sabulman kita report na klimay sa kisyu, laban niya riyay sa kisidu, masaniyay, Pwuhng Masanisyo, kamagit paitar, o tayo sabulman kita report na klimay sa kisyu, laban niya riyay sa kisidu, ranwat sa kamitin PWTC. Kamuy, Chief Clerk. Standing Committee Report number Mepil may sa kwalong line sa Silu Mepit Legislature and Resources and Development. Laman Chief Clerk, pagi report long sa Committee in RNT, ay ban po na sa Chairman in RNT, Senator Walter. Kalangan, Mr. Speaker, muna iban taula o walyanti sa committee. Kirtaan pa yun way, kumkupura iman pagi ichungal sa karatang kay paniyo, wawan kakpacheng sa pumumi. La puwa met chiangar o pachor nendang nanwasang wi laman Mr. Speaker. Ichungal wang kami Vice Speaker, floor leader o ano pa members kan koros. Nahil pachang leadership o kasamo pachaton Mr. Heinrich Panuelo yang child ranwich. Speaker nuwao man pachawan walyan sa committee ang kirtan payan way o yataw kamagit
Legislature ang pagkata Standing Committee Report number 50 sa kuwalyula pinyari sa siluwa wala malam pagkarya. Chancellor mo kamagut san Senator Walter koros mo ujung kamaguto masaniyay Pwuhng masani po kami Senator Walter. Kailangan Speaker, Standing Committee Report number 50 sa kuwalyula pinyari sa silu maitan Legislature pakpak number silisak wano lapinyar yaisak. Niralab may Mr. Speaker, Office in OFA of Fisheries and Aquaculture and kak ropiang o tauchikiyang nan feasibility study yo and kak kawataw coral nursery. Speaker, pagpakwatch committee itanlong ong legislature and jungata essential ma legislature kawatar moratorium yo sambar kay sa malaro ang kauti dredging ay legislature OFA and approach yay coral nursery essential ma way chekan maslikan Pacific the maslikan Pohnpei retolaro kanay chuki rar possibility in apawach inanan laut awiwiyawiyar ay kamuwata wachitan. Speaker ni committee tula nan korongorong kang korongorong riyaw yawi kayon korongorong yaw ng September riyasak riyaw ni January riyasak silu. Committee akar melalofe R&D o NGO kan. Sa committee chungalan ke kapung buaya ke Pwuhng sang palikoros me pagpakwachitan. Ri sang ni mo Speaker committee ri sa committee po kata resolution watch o wala malam ke nan pelyan executive week riyaw sa malaro o uchungata kamungutawa cho pagka legislature and melaw po kata report watch o kamanala. Ay much may Mr. Speaker, may mawulan sa mulka. Kailangan ko. Walter o kapesen report miyadre masinatun report kami Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tungol wow kapatabat at yung sabong isa karatahan kay Pwuhng wow lahat ng niya. Ongan kami Vice Floor Member kan. Ongan kayo rail kan may ang pateng tanan chamber what so rail kan may pateng ng kapesitri kan ay tungol rang mohon may sa nga may pagkumpigan koros. Well, Mr. Speaker, iragay sa pali umet i kamelal me ako ng uya. So time frame ape me ako ng totoo ko ng uya. Mo iwisito men talim senior ban. Patola ate patola ng ray ran uya ray labtan an so yura ban. Anana totoo la. Mo iragay sa pal so kung uya pang totoo ko at uya tipso yun bang laltera railo so mewat pang uya-uyang po tribal mayor po ni administration wat pero mo ikasampal ki totoo ko at man puita ma miya kawitan maansuta stati wat pang kakan tripta o so yawan Theater magkatay panana na titikaitan sa study na tuwatam. Kailangan, Mr. Speaker. Kailangan, Chancellor mo, kayo na mo Chancellor Chang, Senator Edwin, Chairman and R&D. Kailangan, Speaker. Kailangan ko mo Chairman Edwin, kayo na mo melalopong. Yan kakabachayan dyan sa karatao, nimun administration na match. Riwasan mo kami ito po kata resolution watch po yan kak transition lang next administration. Kawait mau yung Chairman at Wunwiyaw, saan kay report yung match may Mr. Speaker. Ang resolution na may kami ito pang kakapantela o kilong time frame lalo maaban sa wasa Chairman at Wunwiyaw. Kami lang maabambil sa wasa utarailan ka noong resolution which kailangan Speaker. Kailangan Chairman ng R&D. Masular sang Senator Edwin ay pampunan si Senator Carl. Kailangan may Speaker kasabali sa karan wow kapungki
Tatok mo kami tiga sambal wat pakitar memot wat pensong cek yang mana ada iban kapureto o kamau yala o lan rar me mie Pohnpei yo tingkat yang terkait lagi kan esensial na resolution me tatok wat dan kakuyawi sudah pandasang sumpung wono murine bang kamana-manta Ari mo masumbong wono wadichar ay ikabang kawaitin chairman nintuan sakar kita na report yung meto when irawat kakukitak ng resolution. Ari pwede tiyan tatok kasambal magkaikat kadlala. Kaya kadlong ng tiyan tatok comeback cup o iman kawara-wara ko masangan kembang ke sambalwat tatau ke sambalwat kakiyang pateng tatangkan morning sector ari sombong wono main kagade benon mati yang tatau buat dan uya che iran kupu-kupu rawang chairman o kami ke sambal na apa ko momot ke sambalwat I met my speaker kalang Senator Carl, Senator Ned. Kalanan kami speaker. Kamu kubur yang padang kira kasambal magtrail katin so bayan sukses. Kayu kapangong chairman, vice chairman o ton committee and kaitan bayan way. Makonang katrailan sapul matrail ten kiaman lap word payan ka ongnen ketan pa en Sarawian Pohnpei ay tungol sakaratan kay Pwuhng and Pahrek sapul mo yung tungol me patroyan nilang nanwasan wi alam-alam ay tungol sakaranwan kan kami vice speaker floor leader ay tungol sakaranwan kilukin lang so o Honorable Senators kan Koros and Pwuhng ko Senate Kaisa. Wow, ran mau ang Israel kan me patunan kalerio yang pepeyan men kapese kan. Kayu ay tungal Iran kapatapat o kaunok kupara Israel. Apne mere long kumail ba sa palto kan nan Pwuhng ko Senate Kaisa kayo. Apeltan Tete feasibility study, it is not an overnight exercise. Apan talk loud. Okay, Ukariyaw, so the semen, nan FSM. We kitalban rup semen ong kalal. Delikin FSM. Kitalban masen lang song University of Guam, University of Hawaii, Marine Science Departments Riau nan University Riau at may patrowan may inin semen ong nan paliasit of nemelel dama sansal nan resolution nan kami the report magtrail Kadkadaur anso yang Pahrek Senator Carl may sumbong wano ban kagatusot ital ay tungol kapatapat Israel so balakaw mabano ya ruprobo Israel nag masaysay ma ra sumbong tepe pag yawan warayan karerela up menyang padawan kairgi tunggal sakaratan ang sukset me lapalan project kasililiumet o anana na pelta ni melelote when kagan sa waseta kaitan payan way up ni melel palieset erer may Mr. Speaker. Kailangan Senator Ned, Miedre, masinaban report. Speaker. Kamu Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, muna iban yang pato prehuman pato yang komit. Israel gan met yang kay chol sakaratan kabin mobil wow om samaral code. Muna gan komit Speaker, Vice Speaker, Floor Leader. Di baruan kapeng report kami
report Mao Chancellor Mao. Or will Kawit Chairman. Secondly, Karabel, Mr. Speaker, and Baroni, the motion general Masin Ben report to Sabulman Gida. Kariaman. Alangan essential mayor motion tried and opportunity. Essential solar masin ben report I ban bonus sa kamagid mamie. Amoni ban uya kamagid tan kak essential yang chairman R&D kawait kan the concern kan me parada maye akonaya nga amendment and resolution uya we. Alangan iban po na sa kamagut talan rutung timasan ben report koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut waitar Kadkadaur main motion koros mautung talan sa bulman kita report number 5 km sa kwalu laban ya resak silu masani Pwuhng masani so kamagut waitar oktail sa bulman kita report sang committee and R&D Ranwood. Here to report, Chief. Salam, Mr. Speaker. Masalah bang po na si floor leader Abram. Speaker kalangan ay chungol sikaran wa usapal mon iban pajola kung kupura kuyan kak sikara ko pura mailo pagik chailan kak kasamo paraton sa machel commissioner ng PCA yaw lapon. Kalangan floor leader. Pwede po mga essential kalangan ko promisyawan na ta Commissioner Martin pwede ang kakyang patreng uya kupuran ranmot kalangan. Kami floor leader. Speaker nuwawi sikara legislature was o pagik chailan suspend order of business o kachti apwali ng bisakriya may special committee report. Nasa Pwuhng after Kadkadaur po ng Isa Kriyaw, yay special committee report o iban po na sa Chief Clerk. Special committee report number 6 line 6 mapit committee to wait on the governor sang samul committee silman. Langan Chief Clerk, essential may report what yay special committee report, may ban report long sang committee silman, may wait on governor. O iban po na sa Chairman, Senator Edwin. Ikalan, Mr. Speaker, kaprayang ay tungkol wow, lalawang kan kami Vice Floor Member kan, so Israel kan mayan, pangorong tepipian, so metrali upanan nation ranet. Ni wow men ulianti committee silimen, Madam Chair Move ko Chairman Walter o Tonwia kamagit umotwatan ka pagkatao kataropo standing committee report isak silu laman yaro isak silu. Kariaman. Essential kamagit mamiyak dahil kadianan mas na standing committee report isak silu laban yari isak silu paros mautong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso pwede kamagito pwaitar ay bahan po na sa chairman and committee na wait on governor. Kamu Senator Edwin. Ikalan, Mr. Speaker. Moyan essential mo me nuyapan na napen tatok kung pertungitan sa parliamentary uya kubur committee siliman kin sa committee yo kinitita sa speaker po yan kak patubang puran kapanaw sa karega magatrail ono batar patailan kak tulaw uya sa parliamentary uya kubur essential mo me ilas lan sa parliamentary uya kubur kosontimet o moin las in committee mepan patron uya to what Pwuhng administration what ina kapeng ki chilimenator at kakulian katrail tiyo sa karak acting governor magtrail pan tolaro an sa parliamentary uya kubur kosonti sansal me di September isa kayo uya kitri silu committee what Padrobang friend acting governor sansal mo menan niya tuang acting governor Kapnan Pohnpei o komu Mr. Speaker mail kat nam niya patreng executive chief executive council meeting you melayang acting governor the lieutenant governor Yuanis
masa patawan tu. Karena tu penawat memotong itu masa uya patawan sekarang uya tran mau yang executive branch o lianti kami o legislature uya sekarang wow pangkuran opsin kamna. Oni yang seorang sekarang mengenai kawan aptar bukan lengkap taulan dan sementara uya kukur kosanti. Kami sekelar. Raya sansal mau sebil patawan sekarang mami kukuran eksekutif ilan semua lengkap kukuran ku kami tiwat lengkap report kita legislature au depan meeting mesebuya. Dari niat tuang acting governor the lieutenant governor bil uya tekasapa le tunggal wow ran maun mention the ran mawang legislature wat o betawan Pwuhng tu kanawat o nan report wat essential me masani me songkoros me uya priority in executive branch moen anjot patpatoyer nan legislature putalangka pokata moen irayu me patawan sair yai onan supplementary budget me pit poinan tonto Raya essential mo Mr. Speaker me tayo letier by request bill me mio ikamele me kamtin finance bill pantaptar ko toga uya kan to ko liken mo moin tan bill sansal yang trial moin tamak acting governor bill kasela yang committee me anjo timonuni Dr. Nora Louis me uya acting director in monun resang met Mr. Speaker moin ite me committee ka report ki o kalangan ukuran member kan Kalangan Senator Edwin kawewe me chanceler me bitata special committee report kawewe nei o ma me miede masih ben special committee report Kriaman. masih ben report ay ban po masih ben special committee report ng basic silu lam niya basic silu Karos mautong kamagito masani ay masani show kamagit pa ita tay katlanan main motion karos sabulman kita silu lam niya basic silu masani tarok tay sabulman kita report what run what siyang committee may wait on the governor. May I report? Masala report pan special bonus. Speaker Nuwa, Women Pajuan Sakaramot, Kasampalo, Pagik Challenge, suspend order Katiang Nansamachail calendar, Nampesak Payu, may pill calendar. Chan Salamo, Kamagit Mamiak, Nampesak Payu, a pill calendar, or ya utupak trial Kadkadaur dapat patrol panam basic payu iban pones cheaper. Legislature bill number Silibki when is a Kriau line is a Kriau a bill for adding a chapter to Title 1 of Pohnpei Code pertaining to state funerals and only what KU bill what with Rosang Gamtin Fine. Chief Joseph. Kaladan ko may speaker. Iman patuan pachang kay poni wow kapeng makom chiang kiyero kalala wasakan ko na ngon to ko protanan mo mo de chungal won tin komoy vice speaker floor leader honorable member KAPWARESOU iwa my speaker iman patuan yata yo komok challenge kak sa palman kita kamatang ko sunat ng peslub ko ni sa kriyaw level nyari sa kriyaw Kariaman. Chan Salamo, Kamagut San Chairman and Finance, Senator. Kamutang ko sunat, silip ko ni sa kriyaw, level nyari sa kriyaw.
karos maujung kamu gitu masa ni Pwuhng masa